bones, família. Estem aquí. Amb un joc cooperatiu que es diu A Way Out. Jo soc el senyor 1046. Jo soc Warhammer i intentem escapar de la presó. I fem això perquè com que amb el Covid i tota la història no podem sortir a gravar les coses que ens interessen, doncs ens passem el dia jugant a l'ordinador i a la Play i aquestes coses. Hem dit, va, fem un gameplay, no? I si us agrada, us subscriviu i feu un like. I vinga, som-hi. Tu qui ets, les patilles? No en tinc ni idea. Peta la corneta. Vale, tots els jugadors, jo soc el jugador. Jo vaig al mando i quan hem parlat. Sí, ja. Comencem. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Vale, vam escollir. Tu ets el... Jo tio soc patilles, el no? Vincent, mira. Fraude, desfalco, asesinato. Atraco amb arma armada, asalto i hurto mayors. 6 mesos. Jo I 8 anys. Jo 14 anys. Bueno. Eres muy confiado, irascible i sarcàstic. Bueno, això ja ho podeu veure. Has de petar, Pues va. Pues ja estem a la presó o ens dic cap d'anar? No sé. És el primer cop que jugo. Vale. Ja sembla que hi som, perquè això és l'autobús de Cosmos. Prisionari. Sí. Molt. I és tot cooperatiu, o sigui que ens hem d'ajudar una a l'altra per poder escapar. No, si no serveix de la carta tu, perquè jo guanya a favor de l'alcalde. No, el caire. No. Com és el caire en català? Jefe de la presó. Poseu els comentaris si ho sap, sisplau. És en perilles i sota patilles. Saps que estic pensant que l'escena de l'avió és al final? El futur. Sí. Perquè aquí no sembla que un vaig a l'autobús i l'altre no. Si Hi ha molts que estarem separats. Sí. O sigui, si tu ets el tio perilles, si ets el tio patilles, hem d'anar a trobar. Exacte. Aquest sí que... O sigui, ja està a la presó. Quin anar. Sí, jo estic a l'autobús. Mira. No, Maios. Sí. Bueno, de tot se'n diu cor. Calla, sí, una pallissa. Aquí mira. M'han pes. Mira. Estàs seguint una fila. Bueno, sí, ho veig bastant atassat. Que m'he fotut amb la policia. Muito. Ara vens per aquí. Jo estic aquí dalt. Ai. Sí, ja menys. Ho faig voltes. Em fotran un tiro, si m'ho segurament, va, tira. Com t'hi s'ho agafa bé, També es podia mirar, veure passar, tampoc serà interessant. I no puc parlar amb la gent. Aquest em diu alguna cosa. Hey, are you okay? What do you want? Hosti, estic aquí al pati. Diem diàleg, li vull dir coses. Stay strong.
Hostia, me estaba subiendo en un patio, tío. You think I'm a pussy, huh? Well, you're Oh, wrong. 'cause entonces pagarlo. I fuck them up real good. Got that? Yeah, I'm sure you do. Vaya patilla. I el nas què? Què t'ho he dit aquí? Que està fent els collons, que l'encola amb tothom. No cal que parli amb tothom, eh? It's really, really bad. I don't No tu parles parlar amb ell. Shit, dude. Mira, That mira. fight out there? Get in there. Ok, després la cara. Because of life now. Yes, you're right, but we'll fight in here every damn day. It's way too crazy in this joint. Ah, que sí. És prou vull. Ah, espera, que haig de fer un paper, espera't. Tot fa molt doble, no? Mira el guac, bé. Mira, mira amb el guàrdia, és que tinc. Arms up. Stand still. Esto no está gritando. You're clear. Todo en orden. No, deixa passar. Tot va molt bé, tot, Que no em perdis, que davant la cara. Que vai al baix. Sure, take all the time you need. Què? Get undressed. Ah, no, aquí ets. Descuidat. Sí. Bé, l'Odi, torna a agafar el ja està. No us he passat. Vaig prou vull, eh? Ai, ai. Aquest és per aquí, no? You two, break it up. Now. Ui, quin culet. Senses and cons. Fuck you and him. Hi ha gent que em vol pagar, pel que veig. Bueno, jo estan. Però, mira, aquí veig paio despullants. Aguantant una bandeja. Ara sortiràs tu, també. Suposo, poc colla. No és inquietant, eh? Sí, una mica. Però no puc baixar, cap a on estàs tu. No pots saltar. No, només estic a veure, poso aquí com un avi a mirar les obres, Ah, però vale. no ho mateix. Mira'l. Ah, perquè vinc. I no és una bandeja, és l'uniforme. Des d'aquí l'alça amb una bandeja. Ui, El caire. Però camina una mica. Com si haguessin profanat. My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Ai, senyor. mira aquí. Un divertit, eh? Espera que ja... Que li foto... Vinga, a preguntar. Any other questions? Good. Welcome to your new Mira, home. a veure, sí que arriba la Move canció. out. We don't have all day. Go, 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 go. Va fer cap a ser pilotes pel bloc B. És de salt Sí. pilotes. Infatti, sta facendo perché fai perché si chiama un tiro. Se li va la pedir un dòlar o què? Mira, sta aquí baix. Sí, que si Estic al tercer pis. se li va pedir un dòlar o no? I podia xerrar amb gent, però passa. Si pot ens posaran junt de la cel·la o alguna cosa. El tio agafa el caldo. Sí, ja va, ja va. Relax. Tranquil. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's Què going faig? on? Close up yourself. Puja al segon pis, si viene. Ah, no, estaven tancats. Jo estic tancat a la cel·la. Ah, haig de pujar per aquí a la porta tancada. Ah, però és millor així. Ah, et posaran a la cel·la al costat, perquè estarà buida. Ah. Ja és heavy. You're full. Cap a la gent. Keep Ja? going, cheeks. Ah, per aquí, aquest. El pis de dalt. Vale, he equivocat de pis. Estaràs amb el problema. És aquí? Sí, jo estic al teu costat. Let's go. Take your shell. Ah, sí. Sí, sí, t'han ficat al costat. Get dressed. Jo estàs. Sí. Mal parit. Segur que som Close up 49. Segur. no, però que no, home. Took you long enough. Sí, la veritat és que ha tardat bastant a la cel·la.
un buen nas, So I know. Io estoy bajadas. Kyllä se on VTRkin ne putoitus. Putonen täällä tuli. Tutto dopo un pezzo di per parlare. Ah, tu sai se li lasci. Poi sul una freccia nera. Sì, sai che lasci. Che sono? Non to mi fai tempo. What the hell are you guys up? Penso che... Mira. Ostras. Bomba. Let me go! Mira va a immaginare. There you are. It's time to play. Vogliamo Ah, qua, per la basket. The fuck do you want? It's not about what I want. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be half-baked on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you, and I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Au. Non può fare parlare. Perché è qua. Hey, what the hell? What are you doing? Go, dragging me, kill him! So che Sì. Take him down! Come on, motherfucker! ma che sta pochettino. Non capisco chi sto perché si va a difendere. Hai visto? Tu. Tutto un po'. Izquierdo dato. Derecho. Izquierdo. Ahí va. X. Y. Sì, sì. Ah sì, così non sconosciamo. No, così. Non conosceremo. Ah. Als estem deixant. No, guardi da letto. Wel alles. Ya está. Sí, pues estem deixant. Vinga. Primer día es más compuso. Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You! Keep moving, boy. Stay the hell away from me, okay? ¿Sabes qué? Molt. Buscan de col·laborar, no? Sí. Molt bé. Al menjador. Aquí a la menú. Here you go. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah. Next. No, tu no. Tre mangiare, tiriamo a uno pilo. Un prendati uomo. Sí. Te lo sento. How about you two lovebirds have a chance to Okay. how are you? Hey, is someone talking? No. I don't hear anyone. Me neither. You hear me now? Hey, what the hell are you doing? Don't fuck with me when I'm hungry. Sure. Damn, man, go ahead. Shit. No. Io no, non sento bene, non sento bene. Cado in castagna io vale, passa. We haven't even tasted it. Ah, sto bene. Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Hey, you, here I come. Huh?
Vedi? Se avanti, no? Ma è ara. Così. Amore. Here, take this. Bomba, sì. I'll kill you. Non le casse. Come on, scumbag. Come on. Oh, Possiamo, di buchi a cosa? l'ho vista. Insomma, fai la bocca. Come closer. Get the car. Get off. She's never been bored. Come on. Fuck you, man. Oh, I got you. Come un'oia. piano piano. Ma sta pure al film. Si fa, perché sono molti. Non mi ricordo. Hey, here, asshole. Yeah, come on. Come on, where you are. Who wants to die first? Non è lontano, un po' in strano, mica. Io. Oh, Oh. Però stava stanneggiando. Tendila. beh, invece non è che mi dica, no? Sì. Shit. I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. Oh. Be alright. Just lay down and rest for a while. Yeah, thanks. Torna vis. Hey. I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Dalmatian. Leo, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Will you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. Fuck this, I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. Alright, I'll help you. Just don't get caught. Hey, keep your eyes shut. Yeah. Poi sti muovi che sta. Okay, I'll distract the nurse. Just watch Ah, it. ja, stay away from me. Ah, aspetta, non sto spiegando. Qua sulla fare calma, eh? What can I do for you? Do you know what I'm getting out of here? Is that what you called me over? Yeah, sorry. I'm a bit bored here, you know? I don't know. It's not up to me, but I'm sure it won't be too long. Okay. Thank you. Non sono mai. Sta bien, aquí. Sorry, I'm just getting restless here. It's understandable. Come una sombra. I think it's like against. So, did you end up working in a prison? That's I've nice. been by my whole life, so it just kind of made sense. Shit, Vincent needs to do
Mica come l'altro, la stai piegando tu. Look at this payout. Something wrong? No, nothing's wrong. I'm fine. Mica un passo. Mira. Io studio cosa di infermiera. A toccare il piano, aspetta. Ah, passa? Però non passa. No. This thing is riveting. Come on. No, su intendere. Comunque spieghi area vita dentro. Merda, quale si dice? Ah, sembra. Anything else? Sì. Sì, aspetta. Ah, anche il modo tengo un ciambe. Yeah. I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? Ti capiva, eh? Yeah, I've got this throbbing headache. I mean, it's just. Ah, Flashes. adesso. Is there something you can give me for it? I can't even close my eyes. It hurts really bad. Wow, comunque. Comunque anche. Vabbè, non c'è nada. Non gli mai. Hey, Ah, what do you adesso. want? Nothing. Let's move. Yeah, sure. La cosa che non gli mai. Mi ha fottuto di fuori. Si qua prendiamo uno show. Così ho che si registra. Io non perdere il cazzo di qui dentro. Perché mangiare la cornice, secondo me. Spero di no. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Come on now. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey, look, I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. And you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen, I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? Ah, abbiamo che buon pagato. Ah, What cosa? do you know about Harvey? Who have you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. Sì. You don't know shit about me, man? Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Se era com a dieta a 30 anys al pou. Sono carta mort. No, no. Escoltem. Sì. Hi ha les escames trencades i hi ha algú entremig. És raro que la sala sigui d'una, això. Sì. Quanto è bello.
Davant. Yeah. It's my plan, and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You know, soon enough. Molt bé. A dormir. Això prova. Yo provo, amigo. Io a esta no, yo no trovo nada. Vamos. Yo quiero escapar. Oh, sí. Hey, Leo, you didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. You had an idea, I'll give you that. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out together. Yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving your ass part. Suposo. But I'll give you Può this. dire se non sono It did spoiler. help out. A little bit. Benson. A little bit. Right. Si és el futur, s'ha d'explicar la història. Si ja està explicada bé, doncs. Sí, si acaba bé, sí. A no ser que s'estigui vivint tots. Got it? Bueno, pues han fugat, no? Sí, sí. Això Be està right back, guys. What's up, Leo? I need to get up and move to make it happen. It's gonna cost you. You know I'll go for it. Just get me up there. No, subornos. Sí, quando ne ho fatto tornare a registrare, no? No ho sé. Hey, Fred. What's up? All good. What do you want? Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Sorry. We're full. Sure, we can figure something out. Ja, subornos. Guess we could use a few extra hands around here. Farà. You know, hurry up. We don't have all day. We're eating right here. Hey, see up there? Yeah, we need to get up there somehow. All right? Io Cracker. Io non prendo, ma so. Ah, tires amunt, doncs. Ah, se la tengo su, non può Hey, Gar, anche. my broom just broke. Ah, toca no. Well, don't just stand there. Get a new one. Ah, no sono delle adulti sincero. E non so come si anche fa. Què dius? So, I heard you're the guy who knows how to get things around here. Well, depends on what you want. Que vai aconseguir coses. Invece se si fare, No és faran. è divertito. Hey, my broom is broken. Just stay here, all right? Ah, no, perché io non guardo. Ah, shit. Ma perché non devo passare? Aquí daré el guàrdia aquest. A veure, per supòsit també. Che sta specie? No sé, una sentadilla. Ah, va trigar a pujar. Va, ja cap aquí. Espai. You, what are you doing? Nothing. Just looking around. I got you a new broom. Come here. Sure. Uno sta I dicendo get che back to work. Yeah. io lo favo nel tuo mese. All right. Just need to get back again. Un po' c'è tranquillità.
Spera che abbiamo qua di qui, Sì, proprio si è parlato. Ah, vai. Look, the guard's looking this way. Man, you better distract him for me. Ti metto di strada, guarda che Tu, dovessi. guarda. Hey, can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being a prisoner? I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smartass? What's with the attitude? Guarda, Sometimes they slip. ma è 8 fa 4 meglio. You're being cocky when you're a guard here. What was that? Nothing. I'll leave you alone. Io lo sento la fretta. Guarda, è più lontano. Of course, it's locked. It's. Let me out. Non lo guarda. Poi voi. Un'altra scommessa. Sì, ma tu scusa, ok. Just need to be a friendly. Fai la tornemos. Un po' di più. Perché non c'è. Ah, perché che ti sei vinto, guarda, si Ah, non vedo. non passava lì. Sì. Hey, Leo. What's up, Fred? Ah, io le, come fugasse una visione che deve Per lui. Poi guarda, abbiamo conseguito la lima, una scem, Però sincero. la lima. Si userà, la Nike e continueremo.